Dragi prijatelji, danas ću govoriti o divljem origanu. Postoji više od 20 vrsta divljeg origana, a razlika je u količini aktivnih supstanci koje posjeduje. Origano minutiflorum je cijenjen zbog visoke koncentracije karvakola, koji posjeduje izuzetna antibakterijska svojstva. Vrsta koja raste na našem području je Origanum vulgare, koja je poznata i kao vranilova trava, mravinac, bakina trava, džođan, vranilovka, crno vrh i divlji mažuran i dobra misel. Biljka naraste do 40 cm uglavnom, a nekada i preko pola metra. Ima uske kopljaste listove i crvenkasto roze cvjetove. Može se naći na višim nadmorskim visinama, na kamenitom i neobrađenom tlu, po svijetlim šumama, šikarama, svijetlim osunčanim livadama, a sakupljači beru gornji dio polovice biljka. Origanum vulgare je dobio naziv od grčkih riječi oros brdo i ganos nakit, krasi brda, te je tako postao brdski nakit. Mitologija kaže da je prvi origano posadila boginja ljubavi Afrodita. Prema starim narodnim pričama smatra se da ljude štiti od zla i čini ih radosnim i bezbrižnim, te zbog toga često nalazi mjesto u vjenčanim buketićima. Divlji origano ili vranilova trava povoljno utiče na cjelokupni nervni sistem, bolesti organa za varenje i respiratornog sistema. Antiseptik je i antimikotik jer uništava bakterije i gljivice. Hipokrat ga je koristio kao antiseptik za liječenje stomačnih i disajnih problema i hemoroida. Najnovija istraživanja pokazuju da je ulje origana, koje se dobija iz listova, moćan prirodni antibiotik koji je djelotvoran u borbi protiv 25 vrsta bakterija. Ulje origana se pokazalo veoma efikasno kod procesa izazvanih stafilokoka bakterijama i po svojim antibakterijskim svojstvima može se uporediti sa konvencionalnim antibioticima. Smatra se da je origano najjači antiseptik od svih biljnih vrsta. U svim istraživanjima poslije 1988. godine, objavljenim u internacionalnim žurnalima, spominje se ulje origana kao odlično u borbi protiv 9 vrsta gljivica, a od tada su objavljena mnoga istraživanja. Britanski naučnici su još 2000. godine u različitim žurnalima mikrobiologije objavili dejstvo origana na 25 vrsta bakterija. Efikasno se bori protiv sljedećih mikroorganizama: Escherichia coli, Candida albicans, Salmonella enteritidis, Yersinia enterocolitica, Lactobacillus plantarum itd. Origanum vulgare također ima visoko antioksidativno dejstvo. U upotrebi ulja origana potrebno je voditi računa zbog toga što pored bakterija koje su patogene može doći do uništavanja bakterija koje su prirodno prisutne u organizmu i potrebne su radi njegovog normalnog funkcionisanja. Iz tog razloga ne bi bilo loše konsultovati sa ljekarom oko upotrebe. Kao i sva esencijalna ulja, ulje divljeg origana sadrži širok opseg supstanci. Jedna dobra studija pokazuje da je dominantna supstanca u ovom ulju supstanca poznata kao karvakrol, tip fenola. Karvakrol je pronađen u samo nekoliko biljaka, najviše u origanu i čubru. Origano bogat sadržaj ovih antiseptika je razlog zbog koga je ova biljka toliko unikatna. Fenoli su potencijalni antiseptici. U stvari, sintetički fenol, poznati kao karbonna kiselina, je tokom 20. vijeka posmatran kao standard prema kojem su mjereni ostali antiseptici. Već oko 1950. godine karbonna kiselina je bila primarni antiseptik korišten za sterilizaciju instrumenata prije hirurgije i bio je glavni antiseptik upotrebljavan u bolnicama. Origanov fenol karvakrol je značajno moćniji od sintetičkog. Čak i više od toga, ulje origana sadrži male količine, manje od 2%, još jedne fenolske komponente, poznate kao timol. Sastojak sličan onom nađenom u ulju timijana. Mali procenti timola su potpuno bezbjedni za ljudsku ishranu. Karvakrol i timol rade u sinergiji. To znači da ulje origana ima u sebi dvojni efekat u antiseptičkoj moći i objašnjava zašto je bezgranično moćnije od komercijalnog fenola u svojoj sposobnosti da uništi mikroorganizme. Očekivano je da su fenoli koji se pojavljuju u prirodi, koji se mogu naći u ulju origana, kao što su karvakrol i timol, snažniji od svojih sintetičkih pandama. Priroda majstor sinteze je stvorila ulje origana kao spoj sinergičnih hemikalija, tako da svaka posjeduje antibiotička svojstva.
Neki od sastojaka su toliko jedinstveni da oni tek treba da budu identifikovani, a tek kasnije sintetisani. Osnovna komponenta, karvakrol, nikada nije bila precizno reprodukovana. Fenol je sintetizovan, ali ne može da se poredi sa antiseptičkom moći karvakrola. Ipak, to je ta neprekidnost ulja, to jest neprocesovano cjelovito ulje, čiji je sadržaj neuporediv u antimikrobskim svojstvima. Činjenično, ulje origana sadrži preko 50 sastojaka koji posjeduju antimikrobska svojstva, iako su karvakrol i timol primarno aktivne supstance. Svega nekoliko vrsta origana sadrži visok sadržaj karvakrola. Kako je utvrđeno od strane Ahugula i Kivanca u publikaciji objavljenoj u internacionalnom žurnalu o mikrobiologiji, karvakrol je jedna od najmoćnijih poznatih prirodnih antiseptika i vodeći je sastojak od svih origanovih antiseptičkih sastojaka. Basser, dekan farmakologije na Andalou univerzitetu, navodi da postoji velika konfuzija u nomenklaturi origana kao vrste i da mnoge vrste sadrže veoma mali procenat aktivnih sastojaka. Pa ipak, ako je biljka dobrog porijekla i ako je sakupljena od ispravne vrste, preko 70% od dijelova ulja sadrži karvakrol. Kako opisuje Sarer, ekstrakti više srednjih vrsta pokazuju nevjerovatne efekte protiv širokog spektra mikroorganizama. Autor piše kako ulje i njegovi sastojci potpuno zaustavljaju rast različitih fungusa koje napadaju kožu, dok u isto vrijeme snažno zaustavljaju rast kandida. Značajno uništenje je također viđeno i protiv određenih vrsta bakterija, naročito stafilokoka i streptokoka i Escherichia coli. Čak je i rast pseudomonas, koji je do izbezumljenja teško odstraniti, zaustavljen značajno, što je korak koji je rijetko postizan čak i sa najjačim sintetičkim lijekovima. Još više je impresivno istraživanje objavljeno u različitim internacionalnim žurnalima koji opisuju antiseptičku snagu divljeg planinskog origana. Autori su posmatrali potpun prestanak rasta svih gljivica koje su bile testirane na ulje origana. Ono što zadivljuje je činjenica da je ovaj efekat izazvan samo malim dozama. Samo 1% rastvora vodio je do potpunog uništavanja 9 vrsta gljivica. Potom naučnici su testirali izolat ulja, izdvajanjem samo karvakrola. Rastvor koji je sadržavao jedva 1/4% bio je dovoljan da zaustavi rast svih testiranih gljivica. Koristeći čisto ulje, naučnici su posmatrali jak antiseptički efekat protiv gljivica u dozi od 1:10, od samo 1% koncentracije. Evo kako je istraživanje izvedeno. Gljivice su bile spuštene u rastući medijum na Petri posudi. Određeni rast je očekivan. Kada je ulje od origana dodato u gljivičnu sredinu, rast gljivica je zaustavljen. U nekim slučajevima nije bilo rasta gljivica na Petri posudi uopšte, što znači da je ulje zaustavilo rast gljivica 100%. U mnogo običnim terminima ovo znači da je ulje od origana kompletno uništilo gljivice. Ova posmatranja uzdižu ulje od origana do jedinstvenog statusa, da je najjači poznati prirodni antifungalni sastav. Dragi prijatelji, na osnovu ovih istraživanja, a također i na osnovu iskustava pojedinaca i pacijenata, jasno je da ova biljka, divlji origano, ima fantastična antiseptička svojstva. Zato vam toplo preporučujem da je koristite u različitim formulacijama. Dragi prijatelji, želim da vas podsjetim da možete da postavljate pitanja, da dajete sugestije ili da pišete o svojim iskustvima sa divljim origanom. Hvala vam što pratite serije emisija Zakoni zdravlja. Doviđenja i prije.